Eriongitelo neskope kwani ber igangit Akoriok oluotemwan luorumo akeria uka ogolai koiponelo aitutuono rikesi teterike unete Aitojokaret Akoru kej. So the farmer field school approach in general has been very helpful in helping the small scale farmers get out of their shells, because we then realize they have a lot of information to share, but they didn't have a platform that gives them that opportunity to freely share this information with their fellows. So through the farmer field school, they do a lot of knowledge sharing and they're able to learn from one another. Moses Odongo apolone cholong lo atukono nwedukununto sa Akoriok kigangteri ongetelo nges ebalebe espedo sa tukono no Akoriok koda bere bonik ay mora iningoshia nwetere kina kairan ka iwaitin luitiko kinet atiokishongon. Farmer field school mamerai are somerolo dukita beja tukoto are beja no kwanyera inesi esisiane dukunete tonga tutubeteke so tupteta ningo sano jatata request auto morana kesaro barene kes so enepeta kotorai tunga akaisara lukantona kaisu so boikinos keso sota morani ngo sangun arai atiok songun jatata request auto mo barene lipisos keso auto morana le jatata request deda tukesa mor so tukesa nunye ka kwana bet kwesa swam. Akoriok luigangiteri ongetelo keskie untos Eipone luigangiteri ongetelo kesi. Aina kisoa jenbonebe etengele munyasitunga imoy emamun bobetenge nale kwani pedori kwana setoni nyamar pedonga etone malakan etoni ngebo kola yuwa ijotide kwara linyama toto mokali akosi emame be kada la nya edoliti sanya mana jokar angale udata kanu etidisha de kasine akora ngashala mikini eriongitelo esaf anwe program la ya ungesilo nara yoto mabeit ejasinya mataluma mbini engo bere bala engo mamngamina kwa pena tebo mamengamina nyamebo konyeto maisishana aina kisadu muna ijene na ipolo na nyama talu ipu kapenera na chika nyama talu ipulu mamso ijene le tapa launtai kota pugani olom toma ignarak Akoriok lunara ijasa Akoriok ogurupun epananda kana training akwesi epananda kana ekwese adumunda nara jasko ogurupun. Eriongitelo ka esaf Uganda neskope kwani igangit atukono akaisare no Akoriok nwejasa Akoriok luede pareta kwata kanyitoma. Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.